naritay atenan nga event karon ang adlaw no. City more siya og city tour but not a typical city tour. What's up guys, we're back in Cebu City. Today we will join an event. It is not your typical city tour event because this is called Cementorio. Yeah. This event is organized by Ka Bino Guerrero, a local historian and a local tour guide here in Cebu City. If you have Carlos Aldran in Luzon, hey, may rest in peace. We have Ka Bino Guerrero here. Ako hibaw kinsay mga mo attend ani nga tour. Ato ang first stop karon kay nata karon diri sa Doña Pepang Cemetery. Kung magsigimog sa kayog 01K 13C, malabyan ra nimo sila. So we might learn some history and interesting facts about these places. So actually we will visit 3 cemeteries today. So first one is Doña Pepang. So let's go. Makita ninyo murag na siya dako nga kuan sa tunga diha puno ipasod ang mga lungon padung sa ilawom. So nani siya underground sa ubos na dito ang mga chamber para sa mga patay. So from there murag dramatic ang effect ba nga inisod sa lungon ipatagak siya padung ubos kinay-hinay siya igdanan padung. So di ko sure guys kung pwede ta mo sod sa ubos. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to this cemetery. We all go to cemetery, but the problem is when we visit cemetery, when Don Sergio Osmeña's first wife is Estefania Chong Veloso. When Estefania Chong Veloso, she's the daughter of Nicasio Chong, and his patron. He's a Chinese, and in the early days, if you are a Chinese, you need to acquire a Filipino surname. You have to be baptized, and when you are baptized, you assume the family name of your padrino, of your godfather. So his godfather is a Veloso, that's why he became Nicasio Chong Veloso. And Estefania Chong Veloso died after giving birth to Sergio Osmeña or Sergio Osmeña Jr. Classical in design, of course, with the presence of the Corinthian columns, designed by the famous architect during that time, Dante Gaudete. Dante Gaudete is also the one who designed Vision Theater in Colon. And if you look up makasud greta sa ubos ani kay si Ka Bino usod dito niya pailaila tas mga usmin niya. So guys, nata sa sulod no, ambot lang kung maklaro ninyo. So mao ni ang sulod. This will bring the coffin down. And Doña Estefania Chong Veloso, she died in. He's the father of Tomas Osmeña, and so mao to no, daghan kay mga palubong ng mga katong mga great grandfather, great grandmother sa mga Osmeña, katong ilang mga ancestors na dito tanan, itong mga karaan na dito tanan. Sa kilid pod
Sa ani nga dako lang sila yung sa Osman niya. Napoy mga panglubong. So interior gid din siya nagpalibot. Napoy panglubong diri pero ang uban gihimo na lang gibalayan sa mga tao ako diri. So adto mi sa Pikas. Not sure kung saan dito. Vicente Soto is named after Senator Vicente Soto. There used to be entomb here, but they were taken to join Vicente in another cemetery. So you might ask, where are the not so rich being buried here? So the not so rich would be interred in the walls. So ang interior diri kay maran laghimo ko ano daghanaw community nga namoyo. Sbaas ro oy. Gay mong siro. So napagiday diri. Nasod pagid ta diri. So naidaghang mga So ingon si Ka Bino nga ang katong mga not so rich before diri gipang lubong. So mo ni ang original nga mga condo unit type ano makita nato sa karon nga mga menteryo. So kani nga place kay gihimo ng mga puy-anan sa mga tao no. Daghan na kay mga nakalansad nga mga manok. He is the mayor of Cebu. This cemetery is slowly dying. So kumana ka diri guys no. Lockout pa dong sa kareta siguro sa sunod. Like dagan tanong kay nabiyaan ko kay nag-ilis ko battery sa GoPro sa padong taas sa kareta. So tora sala dito. So kani guys natol-tol gyud ani kareta cemetery. So diri gipang lubong siguro nyo ang mga lolo lula. So kani nga place diri sa gilubong akong mga ano ba ko ang apukan. So tora sala. Muna ito ang second stop ang kareta cemetery. And this was just recently restored. So for the longest time this was used as a storage for the remains that were exhumed. Are you all my personal dreams? Ako niya mga lubnganan ko no sa mga Spanish. So parang tanahon ng ilang Spanish yun ay Gonzales y Abarrasturi. Parang po kasolder eh. So naman dito naman dito dapit ako ang lola. So the same guys na buhat sa architect ito sa Osmaniam Vision Salay. Theater. So veteran area nito rin no. Dari gipang lubong ang mga veterans before. So kung atong ma-check dari kay mga American ang mga name. Manomi dito sa kareta, ikatulo na ni nga menteryo mo niya ang last. So dito sa Chinese Cemetery at bang sa hippodrome mo. So amot lang kung makadungog muna ako kay perting sa baan at adapin sa daan naglakaw. This is the Cebu Chinese cemetery, and this plaque
is exclusively for the macaws. And most of the macaws are cooked. That's why we have lutong Macau. Mga karaan nga mga musileo before wala na hisod. Mga himo na balay. Ano yung balay. So di gud ay mahadlok sa mga patay. Daghan kay ng muyo diri. Don Manuel Gotianoy is the honorary consul of the honorary Chinese consul. He is the father of Augustus Go, the grandfather of Candice. Yeah. Who for sale because those are wedding gifts to her. So she included in display. Now, if you go to some of the Gaisano stores, there are displays there that are not for sale. Their personal collection. So it came from that. Wow. Oh, tabay. Would you like to take a Nagya punta sa sud sa Chinese cemetery ng basin. Mura nagnanata sa tunga-tunga siguro sa area. Makita ni mo dere aghimo yung playground dere sa mga bata. What this structure would remind you of? Huh? Mosque? Just within Cebu. Redemptorist. Oh, see? Yeah, you notice the resemblance of the Redemptorist Church. Every year that we do the cementerio, this has different colors. I'm asking Herbert to compile the pictures that we have. Last yellow green, and now it's yeah. So I don't know what color. We came a little bit earlier. Maybe next week this would change. Somebody extended it, put a wall and another roof. Now it's a house. Now we know that the color will be either blue or pink, and blue or pink concludes our tour.
Thank you very much for walking with me. And a lot of people were asking doing this. I'm doing this because I love it, and I am trying to I am appealing to you that please love this also, because as you could see, these things are we're losing grip a bit. It's deteriorating, and people, government are not taking care of this. So maybe we could add our little boys into telling them that we should preserve this. We could start. We should start from cleaning this place. So, of course, I did not send somebody to clean it because the sight and the smell is part of the package. So, thank you very much for walking with me. Domo arigato gozaimashite. Muna to ang last sa ato ang tour karon. So guys, muna to no, ato nang tapuso na ato ang video karon. So makita ninyo ang halos tanan gyud nga mga cemetery nga mong giarian nagi mga nagpuyo na. So ang uban nga mga mausoleo kay gihimo na nila nga balay. So guys, kung ganahan mo private tour, punta ka lang nyo si Ka Bino Guerrero. Akong i-link ang iyahang Facebook page sa ubos para mailhan nyo siya. So guys, thank you for watching, and don't forget to like this video and please hit the subscribe button. See you!